verse 2, waphuma umlilo ngaphambi kukaJehova wabaqeda, bafa phambi kukaJehova. UMose wayesethi ku-Aroni, yikho uJehova akukhuluma ethi, kubo abaseduze nami ngiyakungcweliswa, ngiyakungcweliswa, ngiyakungcweliswa. Ubani lo ungcweliswa? uNkulunkulu. Ngiyakungcweliswa phambi kwabantu bonke, ngiyakukhazimulisa. uNkulunkulu ungcweliswa phambi kwabantu bonke, akhazimuliswe. Wayiyala lento, wawushaya lo mthetho. U-Aroni wathula. uMose wabiza oMishayeli no-Elisafani, amadodana ka-Uziyeli, uyisekazi ka-Aroni, wathi kubo, sondelani nibasuse abafowenu phambi kwendlu engcwele, nibakhiphele ngaphandle kwekamu. Base besondela babasusa, bembethe amabhantshi abo, babakhiphela ngaphandle kwekamu njengalokho eshilo uMose. Bambetheni amabhantshi abo, kodwa bashile baphenduka bafa. Kodwa kuloko kusha kwabo baphuma besawambethe amajazi abo. Amen. Funa ninothise leyo. uMose wayesethi ku-Aroni naku-Eliyazari naku-Ithamari, amadodana akhe, usejikela amadodana akhe-ke manje uMose, uthi Aroni bhuti wami, nawe ndodana yami Eliyaza, nawe Thamari, ningathukululi izinwele zamakhanda enu, ningaklebhuli izambatho zenu ukuba ningafi. Sebabulela uNkulunkulu, usebenza umfowabo, usathula umfowabo ukhungathekile. Namba nokhazini bamadodana abazalwa uMose, ngoba phela uMose wayelama u-Aroni. Kwafike kuba uMiriam kube u-Aroni bese kuba uMose. Wathi, niyabona-ke nina madodana ami, nawe mfowethu, wena usufelwe yiy'ngane zakho, ningalinge nithukulule izinwele emakhanda enu ukuze ningafi. Niyayizwa into ebuhlungu bazalwane, u-Aroni usefelwa amadodana akhe phambi kwaMoses, phambi kwamadodana kaMose, phambi kwawo wonke ababekhethiwe babe yini, babe abazoseva endlini kaNkulunkulu as abaLevi. Kodwa ama-main actors kwaku-Aroni namadodana akhe amabili. So awakhe amadodana uMoses, as much as uNkulunkulu ayemntomlile ukuthi kube uyena okhipha abantwana bakwa-Israyeli, kodwa amadodana akhe uMoses sigcina siwezwa la, asiwezwa ukuthi enzani. Aba nje mdibi nalaba abasevayo, akodwa awazange abe semqoka. Kodwa la aka-Aroni womabili asemqoka, wona aseva noyise u-Aroni ethempelini likaNkulunkulu kuma-millions abantwana bakwa-Israyeli. Uthi-ke sebefile kokhazini benu, ningalinge, ngisho nawe yise wawo, ningalinge nithukulule iy'nwele zenu ukuze ningafi. Ingathukuthelelwa yonke inhlangano, kepha abafowenu yonke indlu yakwa-Israyeli mabalilele ukushisa akuphembileyo uJehova. Abalilele lo mlilo oqothulayo uNkulunkulu awubasile wokubulala amadodana ka-Aroni. Can you imagine? Kuzokhonzwa nampa abasevayo laphambili, nangu-Aroni. U-Aroni ulindele amadodana akhe ayenze umsebenzi njengokufundiswa kwawo. Bazalwane, la madodana uma ufunda uchapter 8,
uNkulunkulu wayekhethela uAaron wamtshela uMose ukuthi Mose nakho ozokwenza uzokwenza u1 no2 no3 no4 no5 kanjalo kanjani waze wathi nalezi ilwane ezihlatshwayo athatha igazi lazo namafutha abagcobe indlebe kwa right abagcobe isithupha kwa right abagcobe uqukula kwa right wayenza yonke lento uNkulunkulu ngana thatha amanoni aseyibilinini zeyilwane wathatha amanoni naseyinsweni thatha amanoni wathi abakushisa wathi niyokwenza kanjena uyifundela uchapter 8 uLeviticus ekhaya. Thank you very much, God bless you. So ke bazalwane wayisho uNkulunkulu lento wabagcoba in front of millions of people bagcotshwa ukuthi laba bazoseva endlini kaNkulunkulu and washo uNkulunkulu ama consequences ukuthi uma laba bantu bejika into ayishilo yena bazokufa azange bafihlela bona nje babetsheliwe uzwe yasho uMoses uthi nayi into uNkulunkulu ayikhuluma kubhlungu kangakanani sekushiwo kuthiwa hawu kodwa mzalwane kwashiwe enkonzweni ukuthi asingamwenzi u1 no2 uwenzeleni kodwa Nkosi yami noma esefile umzalwane akodwa Nkosi yami ube sekhohliwe yini bazalwane uma uNkulunkulu ekugcobele inkonzo yokuseva endlini yakhe uzigcobela yena ukuthi wena uhonorishe yena akagcobeli bamkwanyana noma mkwanyana akagcobeli iChristian Center uzigcobela yena bese wena uyayeka imandate oyinikiwe usuwenza okwakho. How many people zingaki ingcikwe kaNkulunkulu namhlanje ziyiyekile into uNkulunkulu aziordenela yona zavuma phambi kwebandla kwamanye amabandla uyama umiswe uvume uthi ngizokwenza ukuthi ngizokwenza ukuthi ngizokwenza ukuthi ngizohlonipha imiyalo kaNkulunkulu kodwa futhi uyambona umuntu akasekho lapha usekhohliwe ukuthi wayengenzi isifungo phambi kwebandla wayekwenza phambi kaNkulunkulu. Nyaza abazalwane ukuthi ibhlungu kanjani lento ibuhlungu lento bazalwane esikhuluma ngayo namhlanje ngithe mangifunda engasaba abazalwane ngathuthumela ukuthi asimsabeni uNkulunkulu bazalwane sesambe sahamba sangamsaba uNkulunkulu asimazi nokuthi uyini umuntu uyayihambela nje ayoyiphuzela ngomgqibelo ayidakelwe ayibhemele akhulume nomi kanjani akhuluma amazwi angafanele aphume kumzalwane kodwa ngesonto ukhona uzoseva. Hey bazalwane niyawubona umuso ngake sakwamukeliswayo ukuba kuseyisikhathi sikaMose ngaba sisekho bazalwane indlela esimdelela ngayo uNkulunkulu. Ningixolele bazalwane mina ngi-warning sign mawuye driving school khona onke ama-sign bese kuba khona nale kuthiwa ama-warning signs ukuthi awuhambi ku-freeway ngeenyawo kodwa namhlanje abantu bahamba ku-freeway ngeenyawo abanendaba umthetho abawazi ukuthi uyini bajema iy'moto ku-freeway bayi-hijack ku-freeway yabana bazalwane ukuthi umthetho usuphulwa kanjani kuthiwa ungaliweli irobhothi libovu bawawela amarobhothi every now and again wena funakala ukuthi uhlezi uqaphile ukuthi lo angahlawela angiyilde ngingavele nje ngiphoseke ngithi sengivulelwe irobot ngiyayilda kodwa nje nomuntu yena alishaya irobot ayophumela ngale. He bazalwane kwaze kwanzima emhlabeni esiphila kuwona baze bangahlonipha abantu
baze bangamesaba uNkulunkulu. Angazi kukangaki nje kuleli viki esiphuma kulona abantu bewela phambi kwethu ithina ngabe siyangena esine right of way kodwa bavele bangene babhulethe ukuba ubaba nje uvela athi nje ngivulelwe ngiqondile hawu bazalwane ngaba sisekho fanele ukuthi siyilde sibadedele badlule ayikho njalo nento ayijahile mawuthi uyalandelela uzothola ukuthi nangu semile ngaphambili ayikho into abeyigijimela kodwa usecishe wadala ingozi. So ke bazalwane laba ke amadodana kaAaron awanikwanga ichance yokuphenduka. uNkulunkulu nje wawashaya same time wathi yabona lo mnikelo enizowenza la ngomlilo ostrange. Asazi bazalwane ngoba kwakade futhi kunedile elikhulu elalikade lenziwe uNkulunkulu ebiza uMose noJoshua walandela bakhuphuka baya entabeni wasethi uNkulunkulu Moses shiya ke manje uJoshua nyuka wedwa uze kumina ithi ukuqhubekela uze kumina and then uMose wenze njalo wasala uJoshua wamlinda uMose waze wabuya ukuthi kwaku how many days how many weeks it doesn't matter wamlinda aze wabuya lapho the whole ikhulu ekhethiwe uAaroni amadodana akhe amadodana kaMoses nabanye amadodana akhona la babhizi kuyadliwa lithi izwi lenkosi indawo ababemi kuyona yaphenduka yangathi umabula kwangathi nje uNkulunkulu ushamathazo umhlaba laba behleli khona wadeka itafula uNkulunkulu elingadekwanga abantu asizwa ukuthi bayidekele wadeka itafula uNkulunkulu badla bajabula badumisa uNkulunkulu emva kokuthi kade bagcobile kwehla umlilo oqhamuke ezulwini wafike washisa yonke into eyayilapho to prove ukuthi yena uNkulunkulu uyayivuma lo mhlatshelo uyayivuma le ordination eyenziwayo. But okulandelayo sekunedili laphana ehlane bazalwane ehlathini wavula idili uNkulunkulu kwayodliwa khona while uMoses noJoshua bona basentabeni uMoses unyukele further up bazalwane laba bantu bagcola asazi noma basebephuzile badakwa baqala ke manje ba mischief ke manje baqala bathi yabo le ndaba yokuthi nje we uNkulunkulu wami kade phela sesishayile isikhathi sokwenza umhlatshelo hey bro asambeni sokwenza umhlatshelo bafika lapha abasahambi according to the instructions abekwe uNkulunkulu sebenza ngendlela yabo bathatha umlilo asazi mabagijima nomentshisi bathatha izinkuni bayibeka umubuka kwimovie uyabona kube kuyinkuni akuseyona lento uNkulunkulu abeshilo wathi uNkulunkulu lo mlilo bawugade ungacimi uvuthe njalo bona manje sebezofaka wabo kusho ukuthi mhlawumbe umlilo wawusulotha sesishayile isikhathi saze sadlula sokubasa babhizi lapha ephathini I don't know ungayifundela na uNkulunkulu akwambulela kodwa nje sikwazi ukuthi bagijima bafaka owabo umlilo futhi balayitha omentshisi benza yonke into bazalwane uNkulunkulu wacasuka wabashaya ngomlilo lo mlilo consecrator lo mcimbi wokuordainwa kwabo wabajikela lo mlilo wabashaya basha bazalwane kodwa kumangalisayo kwathiwa amadodana lawa kaMose abathatha idumbu zabo abasafuneki la ngaphakathi babakhiphe ngaphandle kwekama hayi ukuthi bazokhishwa